গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। আমি যোৱাকালি ৰাতি পেংগঙত থাকিলোঁ। পেংগঙৰ কাষতে ITBP কেম্প আছে, তাতে এজ এ গেষ্ট আছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমাৰ আগৰ প্লান আছিল হেনলে ফালে যোৱা, কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে আমি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ৰাতি যথেষ্ট ঠাণ্ডা আছিলে, -5, -6 ডিগ্ৰীলৈকে আছিলে। ওলাইছোঁ 9টা বাজিছে, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ওলাইছোঁ কেম্পৰ পৰা। আৰু আজি আমাৰ টাৰ্গেট লেহ ৰিটাৰ্ণ হোৱা। হয়তো 4টামান বজালৈকে আবেলি আমি লেহ গৈ পামগৈ। তো চাংলা বুলি পাছ এটা আছে, চাংলা পাছ হৈ লেহ পাম। প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰৰ ওচৰা ওচৰি হ'ব। 6-7 ঘণ্টাৰ ড্ৰাইভ হ'ব। চাই থাকিব, ৰাস্তাত ইণ্টাৰেষ্টিং ফিচাৰ্ছবিলাক দেখুৱাই যাম। আমি এতিয়া চাংলা পাছৰ অলপ তলত আছোঁ, 10-12 কিলোমিটাৰ। মোৰ পিছফালে এটা লেক আছে, আৰু মই দেখুৱাম লেকটো। লেকটোৰ নাম মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম, ইয়াত নেদেখিলোঁ ক'তো। ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো, খুব ধুনীয়া লেকটো। তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল যে গোটেই লেকটো ফ্ৰ'জেন হয়। এই দেখিব পাৰিব আপোনালোকে, সন্মুখত এয়া বৰফ জমি আছে লেকৰ ওপৰত। তাৰমানে ফ্ৰ'জেন যদি, নিশ্চয় টেম্পাৰেচাৰ মাইনাছত আছে বৰ্তমান। এইটোৱে লেক। চাৰিওফালৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা পানীবোৰ বৈ আহি ইয়াত জমা হয়হি। এই দুটা সুন্দৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইও দেখা গৈছে। মই নাজানো কেমেৰাত ধৰিব পাৰিছোন নাই। এই দুটা উৰি গৈ আছে। সুন্দৰ লেক এটা, ফ্ৰ'জেন। মই আহিছোঁ নে? আমি আছোঁ চাংলা টপ। সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 17,688 ফুট ওপৰত, 17,688। এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, বোলে ইয়াত ফটো উঠি আছে। এইটো হৈছে টপ। ফটো অকলে লোৱা মুস্কিলে, বহুত মানুহ থাকে কাৰণে। যাতে মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ টপটো কেনেকুৱা হয়। এইটো হৈছে 688। It's a surrounding area. লেহৰ মাৰ্কেটত শ্বপিং কৰাও এটা বেলেগ মজা। দামবোৰ অলপ বেছি হয়। আমি আহিছোঁ এতিয়া টিবেটিয়ান ৰিফিউজি মাৰ্কেট বুলি, এনেকুৱা বহুত কেইখন আছে চাৰিওফালে। লেহ মাৰ্কেটত আপুনি গ'লে এনেকুৱা মাৰ্কেটে দেখাব। তো অকণমান মানে কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ্নামেণ্টছ পোৱা যায়, মষ্টলি লেডিজ। তো এই অকণমান চাইছোঁ, প্ৰাইচবিলাক ৰিজনেবলে হয়, 100-150 তেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ। ইয়াৰে ট্ৰেডিশ্যনেল লাডাখী বেল হয়। মই এটা সৰু এটা ল'লোঁ। এইবোৰ মষ্টলি নেপালৰ পৰা অহা বুলি কৈছে, নেপালত বনি আহে। আৰু এই কিছুমান ক্ৰিষ্টেল হয়, এইবোৰ ইয়াৰে হয়। আৰু পাথৰ
ইয়াৰে লোকেল লেহত এই পাথৰটো খুব চলে। এইবোৰ লেহৰ ট্ৰেডিশ্যনেল লেডিজবোৰক পিন্ধা দেখিছোঁ প্ৰায়ভাগকে। ভাবিলোঁ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা হয়। এখেতে যিজন দোকানী তেওঁ ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে, 6 মাহ ছিজনত কৰে, তাৰ পৰা গুচি যায়। অকণমান ময়ো ল'লোঁ, চাই থাকিব, আগলৈ আৰু দেখুৱাম। के जैसे खतक होते हैं, ये असम का होता है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं गामोसा। आपने मोदी को लेते हुए देखा होगा। हाँ, खतक, हाँ, तो यही है। हाँ, इसको बोलते हैं गामोसा। गामोसा। तो एज ए साइन ऑफ लव आपको मैं ये देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। এইখন দিলোঁ, খুবেই ভাল মানুহ, খুব ভাল লাগিল। তো গামোচা এখন লৈ আহিছিলোঁ, খুৰাকে দিলোঁ। থেংক ইউ। কভি আসাম আইয়ে, বহুত আচ্ছা লাগেগা। ঠিক আছে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ। মুনলেণ্ড বুলি যিডোখৰ দেখুৱাইছিলোঁ যোৱা সময়ত, লামায়ুৰু, তাতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত অকণমান ৰেষ্ট কৰিলোঁ। ৱালত কোনোবাই গামোচা আৰু জাপি লগাই থৈ দিছে, কোনোবা গেষ্টে বোলে গিফ্ট কৰিছে। ভাল লাগে দেখিলে। এয়া কাৰ্গিলৰ পৰা প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ আগত নাপাওঁতে, লেহৰ পৰা আহিলে কাৰ্গিল নাপাওঁতে 28 কিলোমিটাৰ আগত লোচম বুলি জেগা এটা আছে, ঠাই এডোখৰ আছে। তাতে খুব ধুনীয়া দেখিলোঁ, আৰ্ট কৰিছে, ৱাল আৰ্ট। এইটো এটা আৰ্ট গ্ৰুপ হয় কাৰ্গিলৰ ছোৱালীৰ। তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ এই ৱালখনত দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে, খুব ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি আছে। হঠাৎ বাটত পাই ৰৈ দিলোঁ, আহকচোন এবাৰ তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম। খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। এইখিনি আৰ্টিষ্ট। হেল্ল', হাই, হেল্ল'। ये हमारे लोगों इंचार्ज जोन है, आप थोड़ा बताएंगे क्या कर रहे हैं आप लोग? सर मेरा नाम बॉब है, हम कारगिल लद्दाख के रहने वाले हैं। हमारी लड़कियों का एक ग्रुप है जिसका नाम है यंग आर्टिस्ट ऑफ कारगिल लद्दाख। तो हमारा जो काम है सर, वो कारगिल को ब्यूटीफाई करना म्यूरल आर्ट के ज़रिए। तो ये जो हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक BRO की तरफ से, बॉर्डर रोड है, 16 साल से 22 साल तक की उम्र की लड़कियाँ जो डिफरेंट जगहों पे जाके आर्ट बनाती है। स्कूल्स हुए, फिर आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स हुए। तो मकसद ये है कि एक तो आर्ट जो एक पैशन है, और दूसरा है जो खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हो, कोई आप लोग मैसेज भी दे सकते हो इसके थ्रू। जी सर, जी सर, ये जैसे ये आपका कल्चर दिख रहा है। जी जी, ये कारगिल की जो एथनिसिटी है, यहाँ के जो ट्राइब है। जैसे हमने यहाँ पे एक पुरिक बनाया है, इसको पुरिक ट्राइब बोलते हैं। वो दर्द आर्यन है, फिर आगे जाके शीन, फिर वहाँ पे हमारे जो है बुद्धिस्ट कल्चर का है। तो इससे क्या है कि हम अपने देश को
जो बाहर जी। से जो पर्यटन आएंगे वो देखेंगे कि भाई यहाँ के अंदर भी ऐसे ऐसे ट्राइब्स होते हैं। हमारा मेन मकसद जो है देश को आगे बढ़ाना, बहुत बढ़िया। इसके कल्चर को आगे बढ़ाना, क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें आप यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति बहुत बड़ी है, तो हम चाहते हैं कि दुनिया देख ले। जरूर। तो मैं आप- आसाम से बिलोंग करता हूँ, जी एक सर। कॉर्नर आप लोग एक कॉर्नर, जी तो आप लोग ऐसा बहुत अच्छा मुहिम है ये, जी ऐसे सर। बना के इसके थ्रू आप लोग कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं। प्लस जैसे मेरा एक सजेशन है, जी, जी, अगर जी। आप इनकॉर्पोरेट जी, कर जी, पाओ, जी। इसमें जैसे लद्दाखी लैंग्वेज, आपके कारगिल में अलग लैंग्वेज होता है या सेम? नहीं, सेम सेम। सर, हमारे यहाँ पुर्गी बोली तो जाती है। हमें जैसे जूले पता है, जी इसके सर। अलावा नहीं पता। जी सर। तो अगर थोड़े थोड़े एक एक लाइनर अगर हो आपको जाए। सर अभी आपने वहाँ पे जो तीन देखा, तीन स्ट्रिंगमो जो है यहाँ की भाषा में, जो पुरिक भाषा में सिस्टर्स को बोलते हैं। जैसे ये ग्रुप जो है लड़कियों का है, तो नाम जो है स्ट्रिंगमो रखा है, टीम सिस्टर्स। तो हम आगे जो है आपकी सजेशन को याद रखते हुए आगे आप एक एक दो अपनी लाइनर भाषा ताकि के- जाके हम जी, जी, याद जी, रख पाए। जी, जी, जी। তো খুব ভাল লাগিল। টিম ষ্ট্ৰিংমো মানে ভণ্টি ভনী, তো তেওঁলোকে এই গ্ৰুপটোৱে এই বিউটিফিকেশ্যনৰ কাম কৰিছে বিয়াৰৰ আণ্ডাৰত, বিয়াৰে ফাণ্ডিং কৰে তেওঁলোকক। তো খুব ভাল লাগিল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি। থেংক ইউ Thank ভैया। you, sir. Thank you, sir. Nice to meet you, sir.